David Jennings clear to the in the vine ti bai kan bu ka cheu kan show hi in lo clear to in lo sha to ang khan LPS HD ken PTV ati chwa china ni a LPS 1 ate in lo clear china ngatin Jennings namte YouTube channel ate kan da chwak le chin boka min lo clear sak china lom thu kan soya ti chuan kan sponsors te kan soi lo thei lo china an ni hi min du sak tu te an nia zara show kal pui thei kan la ni ti kha min clear tu ten lo sha ula he noi scroll ate tin nakara fakna te kan ron ti chuak china mammo in nei chuan an ni hi in lo du sakanga he show kan en thei na chan an ni ti kha in lo shathar le don nia ti chuan hei voina chuan mi zo pa chuan em mai kan kom dona puro lo puya ani hi kan sha dan tur chuan ma te point kom na te po kan lo mu to mai theya Harvard University a postdoctoral research khabi fellowship postdoctoral fellowship zukti khani ani hi tuna hian IIT Roorkee a thok meka a subject hi social science ani a chu IIT a hian mizo thok masaber ani a ani ti lawa hian masaber kan tia pani an oma an ming hi la in ang zuya an ming cha hi pakhat kha Krista ro lo puya ni po kha kan kom to a tin hei puro lo puya hi alut masazo ka chu mini wang chana masaber kha anita ani ti chuan a subject chung chang te kan zo tanga IIT a engtin nge azuk tho nol thei dan hetiang India Ram Institution thaber zinga me ni a kan sheveka chu wangin kom na tur hun thatak mai hei kan nei thei hi kan lo me ma puya tin an ko mai china ka udon lava ka pudon lava puya ka ti mai anga engpo ni se ka te ha kan soi thuak ani na te po kha nakina kan la soi zawanga thil dang tam tak te po soi tura oma tin lekhabu te po hian buat sai lekhabu buat sai hi Cambridge University President publisher ni aro pui khop mai hei nationalism in the vernacular te hi nia hei hemi chung chang te po hi soi kan soi tura han ngai la chu tiang chu tira kan soi deuh thuak ni sela masa in puya chi baile kalong me business alom khop mai hei engti in ngei ron chwa chho kan ti phot mai tiang tun chum chu associate professor na thok me kan ni ati kha ka soitel lawin ka sha o kha nia tun chum hemi ke mani kan academic calendar a chuan kanon chwa chho hun ani rolin ka research social science iswen kan social science sociology zirtir tu le sociology lampaka research ti kan nia karon ho to hi chuanin aminga chol mang turaron ho ma se research lampang le ka zena lampang shim thiante hoten en hanin mu khom le program sang te mang tura ron chhokan ni dewa tin pathian zara pathian min du sak tu te min pe ya te hian mun chan chana te ka kal kwal ve a chu tun tuma ke ma poina ka assignment ka nei chu program sang ke ma ni kan tho na le kan zina te eng atanga mi te na hlong na ten lo nei ve thei ta kin ti in mun chan chana tun tum chu ka kal kwal ve ni ani hi ne pui nei in fa pakhat anei to chung ko chung chang kha chu kan lu chil thuk lu tu lo nga chu li ti chine ro kha chu soila tha in ka sia kha ti chuan zirta chung chang te po kha tlemazong nangma background shim kha min han shil vela tro nia ke ma hi pian le mor na chu chu sanpur manipura piang le selen kan ya tin pol som pani thleng kha e manipura le kha te ka zira chuanin hei ka van ne ya Tata Institute of Social Science bachelor master le PhD ka zowa ni ma sela Tata Institute of Social Science kalu na chan pakhat chu SC scheduled caste le scheduled tribe abik takin tetan free higher education kha ania posom pani ka zo kum tak kha chuanin silonga ka chukthla ni ma sela zina te lo hau tak ema kanin ka hanin ngai to chena tislama khanin Tata Institute of Social Science TISS kan ti mayanga ta chuanin BA admission kha science student ka social work lama han kan lut ta ya BA social work chu ka wazir ve ta ama se free education te lo ni chuan master tur khanin sangni som pakhat atang som pathum ka Mumbai ka oma master ka zo nu khan PhD te kan tui chove a ril ruwa te alo omtana ta chuanin sangni som pathum MA ka zo nu khan kainan bit chole hala ma se chumi ro chu Guwahati campus hian ania sangni som pasaria PhD chu ka zawa tin
isoin khan an pui fana de pokan neve pathian zara anni nen tuna tak hianin Roorkee Indian Roorkee Uttarakhand kan omme kan kan sungte ro hei Mizo te kan nia ti hian Mizoram te Manipur te Burma thlengin kan zar pharvea helai heta hi chuanin kalna pianga sungte tlo kwal le enge mani la mang thawin helai hi chu kom ve na nia chukte po chu kan soitel ve tu shim shim ani chu ni eka I research te pokhan kati ang chung chang deuh hai ron thlur bingin ka hria a hnam ang zawng te pawh in anianga heng han I tui viau ani ti kha hriat theia I lekha bu te pawh hi a vai chuan la chhiar lo mai la tlem zawng kan bi deuh thuak atang pawh hian hun kha la om tlat lo han chhiar chhuah mai tur ni khat thil thu han chhiar chhuah chi kha ti si lo hei min pe chau sia tiang khan I tui chil em a hei ta hianin hei Manipura Mizo ni lo hei zo na thla ni lo Mizo lo om dan chung chang ate pawh hian thui tak soi tur I nein ka ringa hei hinga inom don ka hria a hei hi engtiang takin nge Mizoram hin ang ni pawh ina in lo ta nei ve ti te pawh kha I ngai thla ka chak om ka tia tu na I ron soi hmanga tang khan mo kha I lo ve thinem ni I Manipur tu na keima ni Mizo tele zo na thlak te kan chen na abik takin Southern Manipur kan ti mai Churchandpur hemi Mizoram champhai nin po border area lai takhi chu Mizo te point kan lo lua na hi arei ve to tin voile khata lut kan ni lowa amai ro chu keima na hetia hetiang lampang research se kan ti sota ka chuanin kan keima ka pomdan pakhat kan ya chu hemi border te oma hianin Manipur hemi Southern Manipur bi ka hi chuanin Mizo te hi kan lo om to ni hetiang border te hi chu tun hna ya siam ani ya kan du wang reng po ni lowa British le India sarkar ina hetiang border te hi alo siam tamai zo khan ni ya kan du thlan na tel me alo ani ya ma se kan lu chho le Mizo te Manipur lama kan lo om dan chu ti hian kan hrianga tun ma te chuanin lal nei kan nia Mizo te hi Mizo lal then khat te Manipur lama te po ti hian an lo ram chuak thina hei van hnoi liana te aropun na mun om ti te po so ta Imphal plain area thlen ma de ule ka sonin an soi thina chung te po chu chung te po chu han ngai to chuanin solai area te po so solai mun te po so Mizo te hian in sul no le nomha kan lo nei na hi are to le ti hriat theia tin helama British missionary te kan lo nei nowa Mizo te Christian te kanon ni chawa ta chuanin Mizo missionary chanchin tha shil tura rong kal te kha Manipur tu na Southern Manipur a thau chuanin Mizo te kan nia so wangchang kan pi le kan pu te min thla tu te tam tak te hianin solai mun so an ma ni mission anga in chanchin tha eng kha anron puluta Mizoram atangin tin keima ni kan kho ang tak phei ka pa te kho khapui mung ti nia heng kho te po hi kolasi vel lin ka hria phoi buang atanga ron pe man nia sang khat zakwa pakwa som sovel tra matla kum khanin hei kan kho kan pem lawani lo le engte engmani malak na kan nei lo chuanin kan enge kan hre omonga kan tra mai don ti rilu nei khanin an lalpa khanin afapa lal theina tur mun zong tur khanina khon bolu pa te tira anni chu Manipur thleng chu lo wakal nei om takania so tia phoi buang atang ron pe ma sang kha zakwa som pakhat mautam kum khanin Manipura khwa andina ta chuanin trama wang khanin phoi buang atang chuanin anon pem chawa khobui bung chu tian pem don chuanin an lalpa khanin an khochan ve lai mai khan pem dona kan khwa bunge atia chu khopui bung to na Manipura khopui bung anon thlen khan khwa ngan din khanin khopui bung ti alo nia chu ming pholo puta hei ka pa te khwa ani chin chu ti hanan soi tai le batch khat chu khatiang zong aron lut an oma drama wang le har sana wang te tin adang le chu tian missionary na awang aron lut den lo oma so mi ma dai to pon mi zolal te khanin Churchandpur so mi phai Imphal thlen ma se lo phai te po so an lo varun in an lo va en thla fo thin ni om tak ni hena sheta huna local zela mitam tak helamatang an pem chawin helamatang te an pem thla thina tunlai border kan soi hianin
tam taka hianin ala hong tak tak lo ni hian a hriata hemi han pem le han helai vela han chet kwal vel kha chuanin sangkha zakwa somruk paruk Mizoram buai khanin tam tak kha anon pem chho le a keima kan chungte ngei somi champhai vela mi tam tak te po Mizoram champhai vel an bom awanga ke a chosan po local thlengat te khan nia chawang chuanin hei voile khata Manipura kal khani chuang lo ta a ma se tam tak chu pem lu ta nia tam tak chu he Mizoram atanga history soi kan nia ma se Burma lama tang te pon he Mizo te kan thlang tlak zel tang khan te an lo lut ve thawa ma se solai area so so ke ma ni Mizo te zo na thlak te ram dik ta kan ti kha ka soi tum na zo kan nia chumi enga tang chuanin he Manipur te chu in hrianga kan hreveka abuaya harsan na le thil dang dang alo buaya khatiang huna lo seilian kan ni na wangte poni mai thia ke po hetiang nam isu te border isu te kalo ve hetiang lampang te po ke ma hianin chung kwa te chonin han ti tina kan nei chuang lowa ten tuna kan chung te ram buai wanga Manipur lama engemaw zat lo pe mam te po tun hnaia ka hriat ania ten khopui bung chan chin te po ka hrengai me lowa accurate vek lo mai thia chan chu hei ti atanga kan pi le ai upa ten kan pu ten moni ti na ti atanga kan zo awanga min hril khan ni maya ma se achi anga chin chena han va mu mai tu zo om lai mai theya ni ma se la ke na ka soi tum zo ka chu solai Manipura sonin Mizo hi kanom ve kanom na hi are to tu nu ate chon Mizoram la ma te potam ta kanon hole to tu na te po ti han ram te boya ma ni na ma hawa hun ta ti zo nga tong kam te po sia tur am fo amai ro chu tun thleng chuan Mizo hi Manipur la ma po hian khet takin mi engemaw zat hi chu kan la omani ril ro han na deuh chang emaw hei mi tong kam wang te po in han ni ta se hetiang te hi a om ve them om ve te meu mai ni ma se la hei asan chu rei tak ti hian kan lo om sang to border te lo om sanga puvum sona fanu zo history ziak tu puvum sona fanu bianka son khan in ti hian asoi kha kala sherenga zo fa te zinga hianin physical border hi chu a om ti kan hria physical border ni lo cognitive border ati kha he kan ngai to na ramri lo om hi hi asoya ke chuan in dikkati emema ke ma he ke ni te po Manipura kan lo seiliana kan lo seiliana mo kan du thlan ani mi lowa ni ma se kan lo seiliana tong te po tong sang te kan lo manga tong sang kan benga te lo ri tama tong te po mi angin kan thiam lu tok lo ani Mizo tong te Mizoram ma te po he ke po ka om tam to tu na te chuanin ka pa ngai viau to in ka in hria ani ma se la han soi so zo te chu kan nei le thina Mizoram ma karon lu tran chau tir vel kha chuanin mi tam tak chuanin he Mizo tong chu le thiang zong te ani lo le Manipur lam mi Mizo tu ti ang zong hei han soi mai ang kha chu om ve zo zo ma se Mizo te chu ke chuanin nam tha kan nia katia ta chuanin te kanin hanin hriat chawa thil te kanin soya tuna kan soi zong tu te kanin soi tho te alo ni mo tia enge han thadaka hanin kom chho le the kha ania chu tianga hei sap tong tak chon stereotype kan tiang chu kha chu a om ro lin ma se kan hriat chian lo wang ani pakhat ni han ka hriatin han soi zau de bila Mizo history kan zia na te po hianin Mizoram pon hi kan soi tam lo ema hemi wang te po hianin zilai le thang thar te po hian shewak lo ni hian ka hria Mizo history kan soi shim chuanin Mizoram hi kan thlur bing deuh zel hei om po oma kan tam na berania ke ma ni ramania ni ma sela helai Tripura te po anianga hei Assam te po nia Manipur te po nia khang khelam history te po hi le lama chuanin hetiang experience atang te po hianin soi tam ngai thil ni hian ka hria ka le kha bua te po engemaw chena chuanin ka ziak tel ve ani mi fing le mi thiam ni tur chan history sha tanga yan ti hi chu lo dik zeta ni hi tara i chui na atang te po in ni research chu han ti kha tong kam ka han mang deuh chen mai lai ngai poi mo boka kha mi mang top khan hei thu te iron soi ta iron soi tir te pe ka chon he kha ka lo ti ni a chan chu kha mi research ka entenan hei a career han nan te pe chuan thil ti chi ani do ne mo ni le ti khop khan ka lo la shelo ni chu ke mang nge po khan tin hei mi thiam tam tak te po kan lo ko ve to henga te po khati taka research han ngai poi mo ni mo ron soivung ang chi hi kala tong cha lawin ka sha ke ma po hian kha tak kha
khatiang ai ron soi khati zong ai ron soi kha ka beng hi lo ver khop maya beng var thla ki ka tilu tuka chumia chuan hemi research shima hi apoi mo na hi min han soi zaw sak le la ka duwa khala ya khan mo research di apoi mo zia le nang ma experience atangin thil tam tak ngai thak tur obin ka sia a vai chang kan soi seng lawanga poi mo zwal chinaka ni research poi mo na hi soi sen ani lawa ni ma sela hei hote han soi chuanin khovel ti chang kang tu ni hian ka sia ke chuanin helaya kan tuna kan thuna kan studio thil kan man sang te po hi tu te mo ne research an lo ti awanga siam chhuat alo hei te po lo ni anga chutiang hei science lama damdoi medical lama te po tun lai khovela te chuanin hei kan mishing dam kum dam chunga re to hi mo kan life expectancy te po are to lutuk te hi japan ate chuanin an buai to zong ni hian alanga medical thato lutuk theng te po hi research wang ani ya tin kan share to ngin tun hai covid 19 te po medical research and antivut futa dam doi khan zong vut fut mai an mai ni chuwang choni research poi mo na soi apoi mo na soi to tamanga ma se hei khalam kha chuka soi thui lutuk longa ke ma social science bi ka chuanin research poi mo na nia ka hriat chu hei mizo nambi ka nga pe hi chuanin kan nam history hi ziak hian solid research ang hian ala tam lo lutuka ante lo chu ka timi alo ta ma se thil shim ton shia ta tanga ziak te kan lo ni a khatiang kha athalo ti na ni mi alowa ma se hei mimal ton shia te chu aro puile thatral rolin hei akim lutuk lo thena tin lo shia sol zong te po alo om thei ta research kan ti chuanin evidence om proof thei ang te kha lo ni ta atin thil han chui thil thuk zog le chi zog a han chui na te po ani wangin hei social science research ang rawa hi chuanin mi zawa hianin kan latla cham le in ka hria tin social science bika han soi zaw le ta ila kan mi ma sa ten hei rambuai hun lai ten han soi zaw ila rambuai le khabu te po hi voini thlengin atam lo em mani pu si nun tharan sang kha zakwa som riat pakwa khokhom chungchang soi khom chungchang kha ziaka ti chuan pulal chungnung aten ziaka pu chung sai lo ten chuan ni mizo identity chungchang sang ni som palia professor Joel ke pasawen ron publish vai te pon ni mizo chungchang te ziak na salu to ka ma se hei solid research hi kan la nei lo ni khokhom chungchang te po hei khatela lo tuar tu ani lo khatiang shatu te kha tam tak mo lan lo liam to heng te po hi khokhom chungchang ngor ngor te mizo te voini thleng le khabu pakhat po sap tong ziak hi kan la nei lo ni punun thara ziak ti lo mo ka she swal mai theya to ka shet ve chin ani ya chumi lo po hei wai me chungchang te po sap ani lo le mizo tong chiar thei lo khan an chiar du don ta se enge source tur niang ti te po hei ngai to thamani su hei hote te tin tu na kan soi mizo history chungchang te po hei la khor do le la phor tur hi ke chona tam in ka hria thil research te me kan ni awangin ka idea zong to kan soi chuak lo nga ni ma sela hei kong eng ki ma mizo te ta hianin ma ni nam chungchang ma ni ram chungchang han study tur mizoram chung mizoram pon thlengin christianity chungchang te mission kan lo thona chungchang te le thil dang tuna kan soi political history social history ang zong te po hianin zir tu le chiar tur hi ke chuanin tam le in ka hria hemi a hi chuanin mizo te hianin hei aya na sa zoka ma kan la ka poimo in ka hria tin example han soi mai la naga te meghalaya te po han ni la anni ho chuanin enge an nam tong an ziak tam lutuk lawa mizo te chuanin kan ziak tam kan ke ma ni tongin ma se english writing hin ni thatung ta hetianga te hianin ke mani mizo lam he chuanin enge mo chena he chuanin tran kan la ka nga ya ta che chuanin chan chu nam dang ten mizo ni lo ten min lo shet na tur source sakha english writing khani tho wangin he khovel tong khani miawa english chu ma chu wangin heti enge ke mani chanchin min adik zo le thazo kan lo shet theinan ke mani mizo te kan poimo ta chuanin research ti he ke chuanin kada poimo in ka ngai poimo le ani tak chu the Lakshmi Mittal and Family South Asia Institute at Harvard University ti khan ta tero iti na khat ka zuang dor ni chu makiti em chu milaya chan khami
tuna kan soi research ka zuan kan dor ni chu lai chuan IIT ha kan lut chho dei ni chu ke IIT te chu le kami postdoc ti na ha kan lut ta dei mai ni chu khati lai khan ege soi turi nei kha kan zot ve shim chenga khalaya kha tira te kha kan lo soi war ve lak lo to siam ho kan soi lu vat lo chuan thlir tu te an lo hoi hai deu le kang ti ka lau nia sang ni som pariat kum khan hei aka in be sei lawa ke ma tak pe zo ka apply te po khanin a competitive don te kha share ta nia tin kami postdoc position kha seat khat che omania Southeast Institute khan Southeast Institute seat khat che omani chu ta chuanin ke ni ang gauhati atanga PhD zo ve mo tan chuan hei han ngai tua phak thil khani lo ni chu mà sẽ thổ bụi để chuyển tên mình lâu đủ sao mình lâu phui application khai thể luôn về nga cái tia proposal thì cho cần xem mà cần thể luôn ta zone sang đi xem bữa thạc zone thạc khan offer letter cho các move về ta not mấy niệm mặc khác cái tia luôn ta Harvard University ở đâu bụi chả thì để bộ cái pon cái cần xem cái tụ để pon ni mà sẽ là university sim po hey cần bị chiên pha cả po cần đào lâu thế là nia ni mà sẽ là bắt hiện ra là lọt lên cái changa a position ka offer ka niya August thla a US chu kan thleng thave roi khania Harvard University shima I ke mana ton sia thale ro pui ka ti soi tu tam ta ko ma ni ma sela mitin mai kha kan lenga ni a university ya ai kha ro pui ka ti tin ram sang mun sang atanga he Korean an ni mo Africa ram sang rong kalkhom Latin America an ni pon Europe atang te pon khatianga kan kalkhom classroom khata hey adum avar Asian ang zong te kan an thokom te khachu ke ni mizo tan chuanin hei thil makle ro pui kha ani a tin an ma ni na research le thil nang an ngai poimo dan class an lak dan te po kha te khan gaw ena hei anwa min ha adam khati ma se university thani ya khata lut thei to kha chu hei enge machana anlo smart anlo intelligent pressure te po sanga ni ma se la hei an mi nau pangan ziti dante ziti tu ten anin kom dante anti ho dante kha ke ma khanin tam taka ke pon thil tam tak hei classroom khernelo outside a po khanin ka zina sale in ka shiatin ka theng hil thei lo le soinom ka ti chu ka thlen thlak tir khanin an librarian khanin menon email menon thana ke ma zo kha puya englam pange itui Southeast Institute iron joint e kalosia atia mizo studies cho ami itui ani le thil dang po itui thawem ti zong hamin zo tani khata ro pui khati chu mizo studies ti tong maron mang de ka ke sonin hey mizo thil lo tui chile chil ni na khanin kalom lu to ka ta chuanin ani ka Southeast Library en kol tu ni ya library tlo tur khan min so ma ke pang ka wat lo ta chuanin mizo tong le khabu de ka mu ni pobila thang te hey mizo tong sap tong le khabu zia kha chu lo om se kala shathi a sei mizo tong zia ka lo om kha hey mak katil te ko khatiang ko Valley University thaber zinga mi atera khatia lo om khamo mak katil to ka tin ke ka suk thlak don khanin mizo tong le hey mizo tong lampang thil chiar tam le ngai ven kan ye wang khanin ka thom no ken tur compromise le khabu kha ka kenga ni he kalo ti sual lu tuk de ka shia ma se he kalom lu to ka tin ramboi lampang te lozer kan ya sila lompo ya van sia uop ya ti mai ani le khabu te po kha ka va thona ni po kha na oi lo wa Harvard a he le khabu mania ka tia ta chuanin atu te mai po kha ni min support tin ka thlen nu kha Korean Institute director ania ama ina kha ni room pakhat kha kalwa ve ka van nei le ze la ti khan ma se an ma ni howena min shil su saprang kan soi photanga you need an entire village to produce a scholar and dia scholar pakhat siam sok tur hianin a khotlang hi an tran ro la ngai ni ti soi na khania ta chuanin he librarian professor te pon ke ma zo khamin on mail train ani chu wang chuanin ke ni chuanin khatiang system han kan lo salian lawa ma se professor zok te khani min lo welcome coffee te ka nge in manang ti zong te kha min on bia kalom lu to ka khatiang ton shet te kha India nga te chuanin kan nei tam lo ma se khata kha chuanin
professor เตเล student เตปเกนี่ยังเตปอังคัดเล็กเล็กขานินเตขานินกันหันินกอมโหเทค่ะเงี้ยเจียนะเปียละมานุนดานเลอมดาน professional life ชิมเตปขานินเจียนะกังตินอภัยหมดเบอร์จูอันนี้ประเทศของเอ็นซาร์ Harvard แต่กันเราวัดเลยนี่มาเสร็จแล้วก็อินะอภัยหมดเช่นตัวนี้น้ำมันสเปรอินี่เราหมดเต็มที่ก็เราที่เวชีนะจะปนนี่ไม่รู้ว่าอามาสเปรนี่เกี่ยวกับอภัยหมดก็ที่ฟักเราอภัยหมดเราก็จะมิโซกันรูดเลยอังเอ็มตีนี่ส่วนส่วนนี้เหตุอย่าง institute เตปฮีมิโซเตกันรูดเทียนี่กันดีลเวทีนี่เต็นดีลรูดเตปนี่ส่วนนี้เกี่ยวกับอินทิกไลพอยน์ข้างเตปขานินมานี่ภาคโตข้างนี้ปุยข้าก็เชื่อไม่เราเตะข้ากันเจ็บเตลนี่นี่ปอยหมดเลยปอนี่เสร็จเราเตะกันจอด water purifier ที่แขน stainless steel เต็นกันมันวางินเรียตักตุยดาปุอินปาดเอกอมเวทเฮลวา airtight เต็นอีวางินอตุยเทียงหิมบิก mineral booster สมันวางิน magnesium และ calcium อมเตละอตุยบิกเล8 liter storage ในวางินกระเด็นอมละวะปุตุยมันตัวอันโคลเนมอันนี้ machine cleaning technology อันมันเตละวางินกุตาเมนูละติไฟง่ายเวลวะอันมานินอัน identify เทอันนี้เห็นกันปุ่งรัวแต่ฮี EMI มังอิน all ซ้ำตะกินปุ่งอมนาวินอิเล็กทรีนี่ชุดยางกุตาน number กันอันตาร์ละนะที่เฮียนโซเฟียเทเรื่องกันนี่Estonia wan hi Japanami nge scientist walina an siam chwa ania tunami hi marine collagen peptide ania vitamin C vitamin E biotin copper le zinc manga siam ania collagen chatna te chu kan che cheu to ome cho e khamdar kar khat nuwa scoop khat tuisi ka intur ania kan e changa kar khatna alang ngal ani tunami hi everyday one ania hi calcium ang maya soi thei ania taksata na supplement chatin reng omkhom na ani bok hi brain one ania anxiety nei tante alzheimer nei tanten HC ania stress na satlai phei chuan nge tura cha ani hi lungs fuel ania chuablam chalau thoha nei te ta na damdoi chatak ani tin heng mai ba ka hian damdoi chi shang Estonia wana hianin leithein a oma leidu kan omani chuan D3 business enterprise ramhlun norta te engtiklai po in kalchia na zofia theireng ani in chung moi na ti fam kim turin furniture poi mo nei ilo ngai to ve to ngayem chumi ti puitling tur chuan ever home a kan lo lo che bungro kan nei jinga sofa design chi shang kan nei a royal sofa modern sofa semi sofa L shape te po kan kolboke sofa mai ni lo center table console table dining table le furniture dang te po kan kolboke kan bungro te hi changchep man chi te uihmul bet lo pet friendly bal bet lo le T5 all samte kan kolvek bokani kan bungra te hi a design a variety in a quality cha ema tin warranty nei nge kan lau china hi min dor tu ten min rin ngam na ber po ani amana ilo lung nga nge kan bungra te hi full payment care ngai lewin installment kan pe thei veka district shanga I boy ngai lewin kanon thon thei vek chenia kumsani som ni paruk chunga min dor tu te tan liao a thona foreign trip kal theina offer kan wat sei meka Rivane jinga lotel turin du sakna kan than me ka cheo
Voice message from Thiang Hima. Ru phone đi là thầy đâu à? Cái đi ru hả thế mấy nè? Cái dạng cái chỗ bụi này hàng gần cho sủa là, quân đông cả mong bốc xí đâu. Cái đi ru hả được tụt, đi mình về lại mới còn bị bắt rồi. Ka QR code ti thala la I thiam pa thiang hi ma kha thon ro nang pon scan ang che tun lai thang thar te chuan kan hri sel na kan dam na kan him na kan mo phur na kan hria nupui nei ma chu 6 man lo a him der pasal nei ma a 6 man lo hi a him ber I thei lo ni chuan mo phur na hria ma langam lo ni jero le I phone ni pai reng angin condom pai ve reng la HIV la ka lo hi mang che tu na kha na zir na chung chang te kan han soi deuh zawa kha ngai nom khop maya ti chuan I thesis chung chang a hian kan lut deuh dor ranga ani lo chuan a tam lu tu ka zo tur cha kha in dot zel kan ti chuan a rei donin ka hria I thesis chung chang kha han soi le photla postdoctoral kha engtin nge zir tur ti a kha toite in PhD ti zo khan kha kha alo ti du ten om theya kha kha toite soi la chu mi zo I thesis kha min soi sakla chu chu engtia kha thesis kha mangne ni ti khamo kami kha soi chola nia postdoc hi hey position postdoc position hi a sang om ve ta a te khinan science a te chuanin a professor a zeti tu a project lo nei sa te tin term om te kum thum te ania then phe kum nga te nia tin postdoc position then khata chuanin teaching te pon ti tira a university zir te nia tin a requirements a eligibility criteria te pokhalomi nang lo ta a tuna ke mana ka wati tak chu teaching om lo ma ani research stop bati tur akal khatiang position khania anuam ma eng ma ngai to turom lo ma ani research chok ngai to khani tok mai ni teaching responsibility om lo tiang hai van de poka india khatiang position kamu kha ma se ka kalma zoning postdoc position hi ti hian chi sang lo mani ti kha kala hrengai lo wa ma se khami US ka bakal khanin khatiang idea te pokaron ya ke pon chuwang chuanin he alo ti du te pokan lo ompon khatiang khanin kan line through kan line media studies kan lo ti emo gender studies kan lo ti emo historical studies kan lo ti ni ponin kan lo ti ni point khatiang lampang kan tuina zong tui professor khami englo te pon middle te pon position kha zon the ani lo pon tuna ke mana Harvard ka ne ang kha chu open ani ta social science mi shim khana deal the ya economics pon tling the ya sociology po history po English pon tling the ya tiang de zon atam lo tu ka yesa khwanin ye la te pon ne ya University of Pennsylvania te pon Europe te pon ne ya chawang chuanin hetiang opportunity hi atamani ati du tan chuanin nia lo thlin na te chu kan thu ni lowa ni ma sela opportunity ngor hi chu ke chuanin a tha khatin tam ka ti hle nia ka PhD chungchang hi chu ni chena ka soi to de wang khanin Manipura political orientation sang kan lo ne ya ke ma ni lamin ni ma sela kan ki le lokanga sang ni som pakhat MA titura Mumbai ya kalu khanin hei mi sang se sang atanga kal khom kan ne ya ta chuanin Tata Institute of Social Science chat ve na chu North East lami te himin du saka kan tam the ani hei Mumbai khopo ya chuanin engma kan ni lo ma se kan campus sunga kha chuanin kan thu ve ani nuam po kan ti kan zalen kan du kha kan soi thei ve a hetia Naga Tangkhulte Nagaland lam Naga te Meghalaya te Arunachal ani lo pon somi mainly in India lam dewa vai thian kan an kom te hianin anni ho chuanin an ma ni nam chungchang
a social emo culture a politics po ni ro se hei book han share to le refer to khan nei thin mai ni ma se ke ma ni kha chuan mizo kha chuan khatiang kha a om vak thin lowa ani china lekha book a soi te khan ni maya khatiang lekha bu te po kha kan library nga chuan mu khalo har to thina te khinan punin thara lekha bu te chu sang kha zakwa somret pakwa publish de khan ya pu pulal chung nga te po ka share solo chu 1994 khan ya tun nai ron publish te chu hei professor sajal na ka te sang ni sang ni pania publish chuan IS Twitter ta Sajat Hasan khani Manipur le Mizoram competitive study khana ron te boka chuan an huwa chuan pizoi khani le maya chuwang chuan hei keima khanin e frustration kha ka nei ani hei mizo chungchang le khabu han share tur han refer tur kha omlo kha keima khanin hei chu engomani hi chu ka zirve ngai ni mizo ta na kalo contribute ve thei tiang zong karil ro khana lian ta em engma dang kha ka ngai to lawa tin Taren Institute lo zir kan iwang poni mai theita khatiang lampang political history lampang ti na te lo tama keima chuanin mizo te political history a poimo ber ni ka shia chu MNF movement khania ta chuanin a topic a title tu thleng po khani ka zilai khani ka ziak chuak thina ka title ma saber te the rise and fall of the MNF movement ti te nia ma se PhD kan lu chau kha chuanin tlema tongkam moizok mangin the Mizo national question ti zong khanin ka siam rema committee ai sa khan lo lu lo ta ila hemi veina le ngai to na hi kan nei lo mai theya tin Mizo nationalism chungchang ka nationalism wanga ziak po kan ni chong lo ta ma se khovel zau zo ka Mizo te political history poimo lutuk le kan ke ma ni history shim tianga ziak tianga cher tu han mai thin lo kha a kho har thla kan i chu chuwang chuan ke chuan Mizo hemi chungchang hi katian ti zong khanin ril ru kha eme kan i lai han kalo siam hi to ta chuanin hei Mizo ramboi chungchang hi chu tu te point hei kan ngai vena soi tu hi kan nei de ve kan ni ma se he ta Mizo ma te ten ka rong kala material te ten ka rong la khoma ta chuan Mizo nationalism chungchang kati don te po khanin kanu te ho khanin ziak tuan tam tu enge zia bel tur rom te min tia ani ma se la tian kan ti chau bek beka vernacular ang zong khanin karan soi chawa chu keima PhD thesis lampang a chuanin ke chuanin hlate tin MNF movement Mizo nationalism hi ani MNF te chuan poimo lu to kan ma se la MNF tel mi lo MNF a role ram move lo te po khanin an lo contribute ani ti zong te khanin karon soya ta chuan keima ni Mizo tong kam kha zalen na ti te ram le nam ti te Mizo nam hla ti te ram buai hla ti te khatiang oral culture Mizo nationalism kanjir chiang don Mizo society kanjir chiang don ni chuanin Mizo oral culture hi lo mai theilo thilani ti zong te khanin ke argument kha karon siam ve a chu ka thesis chungchang be toy zong kan soi thein ra se i kha MNF te ta chau ani lo ti kha iron soi deuh khera MNF te ta chau a han ka lo ngai reng lo zo ka ke chu kan tianga en lo kha enge mo kha ron soi ngai tu ra po ka lo da lo zo kan ti te ang mo kha ma se soi kha lo ngai si ni mo ni asan chu Mizo nationalism kan ti hianin MNF a hianin kan chui lu tima yang he tu te po hian ma se nang chu research ti ta chu abu te chiara ke chu ka chiar chang lawa hetia Mizo kanin anga Mizorama piang le sei liang kanin na wanga he atura lo ngai na zo kha ke ma kha na lo omsa to po ni mai theya nang ni research ti kha chan ma se an lo chuina in ron chiar ta in lo study ta research in lo ti ta chumi azok chan chu cha changa ron soi chu in lo ni chuan in kha ka chu in po lo ni se kan ti ni chu kha min soi zau sak le la nia hei tima yang ngai dan te soi nang vek lo ta te khinan ke chuan in ta kan ti po khanin khalai kha kan soi na san te po aron fi azokin karinga Mizo union te po khan lo nationalist view in ka shiani ke chuan dai mai na chan chu autonomy kan nei na Mizo district council kan nei na six schedule kan nei na malatu ten lo ni tin Mizo identity te po hianin Mizo union te contribution lu sei tuna asap tonga lu shai kan ti atanga Mizo thak tu an thak chho dan te khamiril ru le ngai to na lo senga di ma lo la tu te kha Mizo union try to te khan lo ni chuwang chuanin Mizo union te po try to tam tak te po kha he ke ma nationalism kan define don ni chuanin engi un nationalist lo big na katini ma se ke ma ni as
enge social science research chunga hianin Mizo Union hi nationalist angzonga vasoi hi ni vak lowa tin MNF zil te point polal chungnunga point ka shia chwalo chuanin Mizo MNF movement ka regionalism angzong khanin ani sonin azia ka khatian hei ngai dan kha ai nang lo ta kan thli dan te point nang lowa Mizo nationalism hi colonial creation ani lo tita atero khang te kha hei soi zawa tan khan shiat zom kha chak omani chu alongai thatu te tan khan khata ka chuan tin chu nationalism chung chang kha ani ta bera heta hi chuan tu ta kan soi vek sen po kha ni lovani kha chu khamia khanin ithasi sa thau khan ingtin nge khatiang ril rupu chunga iziak ta hau tak don ani ti kha chu chiang renga ni chu amai ro chu khatiang te he entirnan aron thlur bing tur lai te kha he researcher na in lo ti chin mi heta ativelo tina kan lo sha thiam lo ang chi mo khatiang ron lak chwa dana kha engtin nge in kal pui chin kan ti mai ti ang mo kha mi research in ti khan apoi mo zo avai khana theilo ta ni chu kha engtin nge in ron ti thiam chin Minzo thiam hle mai research tan chuanin hei har saber lai nia kha achan chu enge engchina nge ka research a boundary ka siam chu lai tak chu chu ni hei overwhelming don hian ka shelu tu ka ni chu tam don lu tu ka mo vati tak ka chan ni hei material kan lo nga lu tuk te po hian in rilui ha zo ka don hei ka le khabu te po i lo bi to ni ke po khanin tian mi sang ka kom kola archive te ka kala soi thei tur kha tamani ma sela i research lo ti kan ni na khanin omzeneya a chapter piang in zom deuh si zia de boka lo ngai boka tin chu wang chuanin i hei ka material tam tak ka data nei sa tam tak ka man thei lo pha ma se i kalom i keima khatia kan ka in ngai to vaklaya karil ro lo lang le ka ngai to chwa chu i Mizo society hian oral culture hi lo va poimo em ti kha chu hla kha karon en ta ni ta son Mizo Union atang khan Mizo Union atang khan party hla an lo ta kha Mizo Union chau khan lo nei lo la am for the po khan lo nei ya MNA faron lian chaudona puro ko te puro chan poiten khami hla mang thau khanin Mizo te thinlunga khatiang nationalism kha aron kai thawa ramboi chung zong po khanin pusi za mani ta inka she Mizo nam hla ti le khabo siama khanin ramboi chunga hlaphuwa ama na a collect zinga khanin zani vel tar zo khami le khabo khan omani abel lo zong zong ne khanin han chu taila atam tur zia chu tin kan pi le kan po kan nu le kan pa ten kan tor na te kha zia kenan lo la da thei si lowa sipai le hetiang enge surveillance khalo na sabok si ya chumi awang chuanin an tor na te an mangan na te an lungai na te kha la thau khanin an ma ni han lo in puang chhuaka an ma ni feelings kan tiang chu ram buai hla te kan ti tha chu wang chuanin hemilai Mizo political history enge tarmit dang de ule ka thir theina le soi theina tur chuanin ke chuanin oral culture kha karon thlur ta athil langang zong pon vaziak donin azia thei thawani nima sela I tle ma hei continuity kan tiang chu inzom sia kan zia angaya wang khanin omzenei tura kan chhuana tur kha chuanin chapter khata thil dang kan jeka chapter 2 thil dang kha vasia thei to si lowa khami khanin khalaya enge I fuan khom tu azom khom tu tur khanin oral culture kha ke karon mangta ma se khami chunga khanin I hla hla genre sang nam hla rambuai hla party hla kan tiang si te khang te kha enge a chapter tina khanin kan thlur bing ta khanga khanin ni chana kan soi MNA fa lo tang kher lo te kha khatiang te po khan Mizo nationalism an lo tho hlok ni mani ti kha keima po khanin karon enge mo chana khanin share chona te po kharon ne ya chu keima zok po khanin Mizo nationalism ka share thiam dan kha ka research thu hianin keima zok po nge po hianin ka hlok pui ni hian ka in share kha hun lai khanin sakti khan lo khapani mo state lam panga chang khan nia ko hai ziak in ka sha hey example an soi
Dr. Sila Rozami le khabua po khanin modern Mizoram ti Thirumal nenan zia khanin Professor Thirumal nenan zia han siang ma khati hun lai khanin ziak shim khan phallo ani pakhata chuanin media anga operate yam chun chu AI yar khani ma ya ta po chuanin sarkari na India sarkari na adu zong khani ma ya hetiang hla te shim te khachu I khap ani ya nima sela hla ani ya zia ka omani lawa khatiang hla te kha eng tin nge veng dang kho dang ste dang ominan share chu kan va shelawa ma se khatiang hla te kha adar thobani khalai tak kha ke mani social science research chuanin interesting kanti kanti kha alo ni ta zok da yani ni chu heta iron soi pakhathi kalau hei kalau sha thiam dan chuanin I hemi Mizo nationalism ron thang liana khan khata khanin a modernist explanation is inadequate ron titani kha engi chan ahi modernist explanation hantia chuanin modernist ho chuanin nationalism hi ramchang kang industrial society aron piang chuakani antia chu French revolution awangin French republic aron pianga England te po industrial revolution anlo experience awangin England oma chu tiang society chu urban industrial society educated society tiang zong khanin a parameters te po khan lo siamani ma se Mizo nationalism aron irso khan Mizo te chu mitam zok te chu thingtla kan lo ma agrarian society lu tu kha kan la ni so wang tin hemi modernist howina an argument lian tak pakhat chu nationalism hi capitalism nen hen thuk takena inzoman tia chu nationalism scholar lar tak Benedict Anderson and thiam dawin alozia ka lo se chu imagine communities alo tia chu mia soi tum chu mi sing tel sang tel noi tel in muthei si lo te khanin engtin nge ram khat mi nam khat mi tian in pom theile atia hembi hetiang aronom thei chan chu print capitalism wangani atini chu thil kan prina tian khami kan print khalo dar zawa newspaper thuten nima sela sang kha jakwa somnga somroka khani Mizoram ma tiang khala omlo shim kan society ka technology zong te pon industrial zong te pon enge hei ala chang kang lo ani so wang chon an mani explanation ka ke mani society chuanin hei afu ka te lo ani an manin print an soilai in ke chuanin oral kha ka soita zo ka ke mani ang society chan voini thleng po in kalatia ke chuanin Mizo society hi thuk takin oral society hi kan lani ni hem ka sia hei ti kan ti te chanchin kan ti te thon thu kan ti te hei Mizo na kan ngai hlu thil te hi kan oral culture a hen ala beta ziak te pon kan da to tho ma se oral culture ne Mizo society Mizo culture hi chu hei tension thei lo Anderson ten hoina Latin America le Southeast Asia vela nationalism adar sak dan unexplained na rengot chuanin Mizo nationalism hi chu I explain thei lo deu tiang zong kha ka soi tum na ni chu ani le mo chu milaya chuanin I soi khan soi da khalawin anglo vele theini chu thilin ang reng po khami aram buai chung chang kher vani lawa po khan hei thil kan lo soi ta heta adot lia kha chuanin adang dei to china ti velte a om theim khata khan thei te meu mai hei tin MNF movement ti mai ani role Mizo political history ngor te po hei ziak to sa ten zia dan sangan lo nei dai mai ni chuwang chuanin material pakhat po hi a interpret tu zerin hei adang lam thei ni nima sela hei social science nom na pakhat ani ve katia ke chuanin kala sherenga BMA kan ni lai khanin sociologist social movements lampang study Professor Dian Danagre khan class aron la senior to to retire to no han class aron la ni ta chuanin asoi kala sherenga peasant movement hi so ta UP ya Uttar Pradesh a kazira ma se kumsom ni nuwa research scholar now pangzokin kazirna thau kazirna hmuna wakala findings dangaron nei ni ati hei social science research a zon thilom thei ni keipok ka ngai dan zong hi mitam takin an pomlo ma se evidence ka kanei ve thowa ka soya kha ke mana ka du awanga soya kha kani chuang lowa evidence ma han karon soi thowa nima sela I interpret to zir khanin soi dan de thli dan de kha chu hei adang lam thei kan tuk ver man le kan tarmit bun kha hei ami zir khanin alo sang ve thei ti na ni chu ani le hetia black and white da handa tur hi chuan thu dik kha ngai ta evidence sui nei vek ti na ni ta taro hemi zia na hi chan hei karon ve na sa Mizoram po
hi aizola filwa karon ti tana nima sela thlathum nu khanin kathil le kha he a saturate deuh han ka hria a ta cha aizola ngoda filwa ti chu thalo we ka ti a sai ha ka kala sai ha tang long trai tlang tlabunga ka kala chon ti khan Bangladesh se po kal valu ru ve ni chuanin karon let le a he ta lung le te ka kala Mizoram district zong khat lo chhuwa ka tin zampui tlang te po ka wakala he ta kangpokpi manipur thlengin manipur a umma ni la kangpokpi te chu ka kal ngai lo shim shima salama te po MNF khanin operation ten lo va ne ya chuanin source pakha chau ka hmang lo ta a hla ka hmanga mi po ka koma mi za chuang ka koma ni tin Mizoram Archives State Archives te po ka hmang na sa a Synod Archives te po ka hmang na sa a Aizawl Theological College Archives te an nei chalo ka material ka khang te po ka hmang na sa tin lo ziak ma sa te material te po ka hmang na sa chuwang chuanin engemaw chana chuanin a hei ma ni thu soi backup thei tur khop material chu kala khom ve in ka hria chu ta tak chuan ania kalau chiar zewa po khan mi tam taki ko ma ti vel te tin a hau tak zia te mi pakhat kom chung po dar kar chu ti za chu ni ze boxia khalaya a line kha khoi china khan nge I draw ang le ti kha kri ro khan la oma har don yan ka shilu to ka ma che khami in thiam na tak kha vo in he tiang in ni the na chan te po nya ke ni ngai to na tang te chan mak ti lo ngai na kha om lo shim shim zo na kha nei nge ngai ka ta kha chan mo ka zo na kha amakilo ti mai the ma se hi chu ka shia ve nge ngai nya tin kha mizo nationalism omzia a in thak zel dan ti po kha hei soitel ta kha eng tin nge ke ni na kan lo don son thiam dan tur mo hei clear tu te na kan lo don son thiam dan tur te po kha min han shi le la thain ka sha nia ni hei MNF movement lai bi kha chuan Mizo nationalism don ir so dan kha chu tharum tho khania tin khata kan do ber kha chu India sarkar khani maya India sarkar changa zalen tum le zalen na so lang kha kan nia ma se khami MNF movement aron top no sang kha zakwa somre parung holama chuanin Mizo nationalism po in khatiang kha engemaw chana kalsan to in ngai to na dang nen kan issue te po lo dang ta a te khin nan kale khabu entry point na karon man kha sang ni sompakwa a namnatlang kha au samparia da namnatlang kha ni a tin tun na ya hei Assam ne Mizoram border boy te po hi ke chuanin nationalist deuh khanin ka clear thina ni ta chuanin hei sumi samparia da protest ate po khanin hei aro pui ka ti ni chu aro pui ka ti chu Mizo thalai Mizo nam nu le pa pitar le potar tiang zat Mizo te Aizawl zofa te Jerusalem kan tia khat tiang zat an pen chuak te khamo aro pui ka te tu ma se kha MNF tar mit kan lo clear thin na rengo tanga clear the khani chuang lowa I khang kha te khinan party pakhat pol pakhatin kha tiang zong kha an khal khom thei don lo reng ni ma se la Mizo nam thin lung puaron pen chuak an ni na nam kha ke chon aro pui ka te ya chu tun na ya he Mizo nationalism aron thalai te le thang thar jok te na kan mu dan chu ke ni enge MNF ne na soizom lampang ani to lo ta a Mizo nationalism shim kha a evolve ve a India sarkar lampang kher khani to lo a issue zir te pon nationalism aron ir chwa dan le a omzia kha adang thei ka ti na ka she thiam khati zong khan ka lo ngai to reng lo khalai kha ni china ka soi to ang khan zo na po tlingi moni he nationalism alo dang lam na kha ke ma zo khan atakin ka lo tem zo ka lo ni don chu lai chu tero man le tun kha lo in an to lo na lai tak kha ti khan ka she thiam ve le chia ni chu po ni se rei lo te kan cho le lo kan water purifier ti khan stainless steel ten kan manawangin re tak tui da pu in pat e ko omve theilawa airtight ani wangin atui e thiang himbik mineral booster samana wangin magnesium le calcium o omtela atui bik le 8 liter storage ani wangin kren omlawa po tui man tu an khol nem ani machine cleaning technology an man tela wangin kuta manual ati fayangai velawa an manin identify thei ani Hengan bung ruate hi EMI magin olsam takin apung om na vin ilakhi ni chatyang gutan number kan antar la na ti hian zofia the rin kan ni
Estonia wan hi Japan mi nge scientist walina an siam chwa ania tuna mi hi marine collagen peptide ania vitamin C vitamin E biotin copper le zinc manga siam ania collagen chatna te chu kan che cheu to ome cho e khamdar kar khat nuwa scoop khat tuisi ka intur ania kan e changa kar khatna alang ngal ani tunami hi everyday one ania hi calcium ang maya soi thei ania taksata na supplement chatin reng omkhom na ani bok hi brain one ania anxiety nei tante alzheimer nei tanten HC ania stress na satlai phei chuan nge tura cha ani hi lungs fuel ania chuablam chalo thoha nei te ta damdoi chatak ani tin heng mai ba ka hian damdoi che shang Estonia wana hianin leithein a oma leidu kan omani chuan D3 business enterprise ramhlun norta te engtiklai po in kalchia na zofia thereng ani e I inchung moina ti fam kim turin furniture poi mo nei ilo ngai to ve to ngayem chumi ti puitling tur chuan ever home a kan lo lo na che bungro kan nei zinga sofa design ti shang kan nei a royal sofa modern sofa semi sofa L shape te po kan kolboke sofa mai ni lo center table console table dining table le furniture dang te po kan kolboke kan bungro te hi changchep man chi te wingmul bed lo pet friendly Balbet lawle T5 all samte kan kolvek bokani. Kan bungra ti hi a design a variety in a quality cha ema tin warranty nei nge kan lak china hi min dor tu ten min rin ngam na ber po ani. Amana ilaw lung nga nge kan bungra ti hi full payment care ngai lewin installment kan pet hei veka district shanga i boy ngai lewin kanon thon thei vek chenia. Kumsani som ni paruk chunga min dor tu te tan liaw a thona foreign trip kal theina offer kan wat sei meka Vivane jinga lotel turin du sakna kan han vek cheo Voice message from Thiang Hima. Ru po đi là thầy là wa cái đi ru hạ tế mấy nè đi rằng cái chỗ bụi này hang gần cho sủa là
condom ka mang bok si lo kari ru ha lu tu i man ve le mi ron be wat ro ka QR code ti thala la I thiam pa thiang hi ma kha thon ro nang pon scan ang che tun lai chang thar te chuan kan hri sel na kan dam na kan him na kan mo phur na kan hria nupui nei ma chu 6 man lo a him der pasal nei ma a 6 man lo hi a him ber I thei lo ni chuan mo phur na hria ma langam lo ni ke ro le I phone ni pai reng angin condom pai ve reng la HIV la ka lo hi mang che o hei puro lo puya soi tura tam lu tuka kalau soi mol la kan chol chung khan thu soi turin hun sang akal china seminar te tin hei conference te akal na sa a til tam taka zirangan ti kha sha theya heng te hi mizo te hana poi pona te hi kan she tokem kan nei tokem ti te po hi soi chak ka ti a heng te hi ke ni point hei tian pathian zara vo in thleng in show kan la kal pui theya hetiang mithiam mina thilan soite a hlutna te hi kan la she tok lovem ni oti rilru te po hi ke pun kalo nei ve fo to a chuwangin thiam lo te po in anianga kan lo ti ve nok na chan chu heng te hi ya shetamila ngai thlatamila ma sona tur tam takom ti hi arin theya chung te chu nang chuan atak nge in mun sang khovel mun sanga ikal kwala ti khan nang ma nge in thui soina te omanga ingai thlak te omanga heng hi apoi mo na te thalai jok te nan lo shat thiam thei dan tur te po in mo khang te kha toite in min han soi sak le la tha in ka sha chu mi zo IIT chungchang te po hi kan lu chil ve chunga in ka sha ani I seminar te hetiang workshop kan tiang si te hei apoi mo na soi tura tama ma se zirlai kan ni chuanin classroom le bani institution a chau khanin zir tur khan ni lowa han kal kwal tamte mi kan mu tamte hianin kan shiat mi lo khanin khatiang te kan lo hlok pui ve ta a tin te kan hote soi hote han soi he kan ngai thu soi dan tur te PPT siam dan tur te mani in introduce dan tur te zona le chan na ang chi te acha choi India chuanin khatiang lampang skills training kan lo nei lowa ke ni te po kum som research kan te to nu kan la konfi tak lo ni ma se kan thian te khoi university thachhuak te ho ne na panel khat vela kan an tho ho chu an ni chu abuang de utla phian thilin on te theya tin time maintain ang te min so ma soi ton min so man soi ma se fia me men soi thebi ka khatiang te po ka hey hote te poimo si vazir tu la tamani kan soi seng lo wanga chuwang chuan ke chuanin Mizoram research kan ti ni pon atulon ni chuan Tamil Nadu kan kalang paper kan ba present ang kan thiam lu tok lo ni pon kan in zir zelanga ani lo chuanin helai chunga rengo chuanin anuama critical feedback te po kan lo dong tam lo mai theya chuwang chuanin mi pui ma mi sang ma din tam te hi ke chuan a tha ka ti a zir lai tan atin adot leya apoi mo na le chu hei mizo kan nia kan research kan nam chung chang hi keima ni nge na mun dang ram mun san chana kan va soi ke apoi mo ka ti ani lo chuanin min keima ni min on ziranga kan chan chen kha an ma ni khanin an ma ni du dang khan an lo va soi ta thina heta hianin keima ni social science anga chuanin hei sap tong takin misrepresentation te kan ti ta heng te hi atam du ema chuwang chuanin an ma ni pon min on zir ro se masa keima ni pon keima ni chanchin ma ni se kan in zirang kan va soi ve ang a stay se kan va chu ve ang hei apoi mo a international conference lian te national conference lian te po hianin mizo hi kan tam lo ani zep tur om lo wa chuwang chuan ke chuan heng table te po hi kan chu ve de wanga ani chu ke chu apoi mo ka ti kan chanchin kan har san na te anuam nam te po lo ni yang a hlimam zong te po lo ni yang kan culture chungchang te eng chungchang po ni ro se conference a om ve ka ni chunga te chuanin mizo anga representation hi chu kan state then om tam tak te nen
en po hian kan nei thalawa chuwang chuan ke ma bi ka chuan in ke chuan mizo te hian heng lam hi chu bo tamila a tha ka te tin academic a eng professional bo mila I networking te hilo poimo ta mi mail share kan nei te lo lo ma chuwang chuan khatiang seminar conference lo chuan in khatiang te ka enga ting mian kal kan ti chuan in mail share siam theina hun te alo ni ya kan research lo that page chuan in professor then khat te midang then khat an lo tui page chuan in tikhan collaboration nei theina opportunity te khalo ni ve a chuwang chuan ke chuan in fe chhuat tam hi apoimo ka ti acha hle mai ti chuan kan han kal deuh dor anga atira kan soi to ang khan hei IIT faculty a lut masaber masazok kan ti ang pahnih chawan la oma tun din huna hi chuan ani hian khatiang lampang kha min han soi sakla thain ka sia IIT a han engtin nge lu dan ti te PhD zir dan te that na le that lo na te pon yang atin scholarship te hi omem ti te po kha asia thei chuan min han soi sakla nia ni e pathian zar leo ni ke nge po ka background te hanen chuanin I social science training nei ka lo ni na IIT Technology Institute ng lut tur hian ka in ring ngai lo shima ni ma sela sang ni som ni mei thla khan interview ka neya ta chuanin ka tling ve ta hlawa July ni som ni sang ni som ni khan IIT Roorkee Department of Humanities and Social Science ka join ni a selection te chu ni e soi tora ta manga ni ma sela ta te po khan ni china kan soi tho ka mishing ke ma ni lai na nga chon in te na lo ni kan presentation skills hi apoi mo ma chan cho ke ma ni research ka kan vadin puya khata khan an do min zo the ni chu hei presentation te tun mai lo tina salawila ke po kan narva sanga ka zam do na ni vai ka ra phei chonin chuwang chuan seminar conference kan local te khan mal takin ke ma pomin pui khan ka sia atin interview ate po ma ani research enge hei mun mo na ra kan lo nei ve kha chu interview ate kha chuanin Mizo nationalism chungchang ani chuanin soi ve thei veu hen ka in sia chuwang chuanin khatiang lampang te po har interview a khan min zo ta IIT lu na tura poimo an compromise mi lo ni ka sia chu kan thuzia paper kan publish na hunte hi a thata lo nga ya tin consistency nei hi lo nga ya ei break nei tamlu tuk ten do lo ta academic pedigree kan ti maya bolsom pani BA MA ti thang kan tian an mani ho hian selection committee hian an entry na chuwang chuanin enge ke ma nin hemi hetiang lampang tuimi te kan ni phei chuanin break lo lak te po afu lo mai thei ka ti na ni zo IIT nga chuan hei IIT ka tho hi mi tam tak pon makan ti achan zo sociology kan ni ingi sociology ti ve le mi zo cho ni lo hi vai pon makan ti tho ma se IIT ate hian in Department of Humanities and Social Science hi tun ma atang toina lo oma tun na ya sang ni som chovel ni tain ka sia India sarkar khanin IIT ate hian in Humanities and Social Science lampang hi kan integrate na sale zual turani atia ta choni nassa takin social science discipline sang sociology political science philosophy history te atheina na khanin an introduce a uniform lawa ke mani department nga te chuanin English le economics le psychology le sociology kan neya IIT Bombay ate chuan philosophy ten lian le ta IIT Delhi as sociology ten lo lian le ta enang me lawa ni ma sela henga te po hianin opportunity tha tin tun hai pe chuanin a thale zola chu tun ma chuanin PhD chau hi kan nei shina kan department ma se tuna chuan IIT tamjok chu ka ti lawanga IIT som tal hi chuanin MA program hi an ran tran to MA deposit thei to ni chumi phena IIT lu a that na chu pakhata chuanin facilities a tha ei enge chat lowa wifi lo nei te tui ang chi te hostel ang chi te po single ania kini social science university tang chuanin 5-seater room ate bulkan han thana kan senior de to te 2-seater te kan li chawa ma se IIT nga chuanin 1-seater te ani nga la an van nei chuan ani lo jan second year chuan nge yang tlunga ngai ania tin admission mu te hian kan department admission an mu chuanin ZRF Junior Research Fellowship khanei lo ma se ZRF ne na
poisa muzat scholarship in an thoka IIT zong hianin admission mushim ka chuanin stipend an nei kum nga chung khatiang te kha IIT thanna ni tin hei India sarkar pon timayang va chapo na thoni me lo sela hei alo duat ve a facilities te pon nei tra stipend te pon nei tra hei opportunity ne university foreign akal theina chance te po zilai te tan hianin social science university chhuak ani na IIT nga chonin alo tam jok deu chon ke pon ka ria tin mizo te ang phei chu hei chance ke chana tha ka tilu tuka chulai tak chu ni e zo na om thei khop mai chance tha ka ti a chan chu ei pakhata chonin hei ni chana kan soi tong khan kan rama hianin research to hi atam lu to kani chuwang chonin khatiang kha hei ngai to na lo seng ela chuanin mi researcher tam tak tuizong thil kha kan rama hianin a om ta tani chuwang chonin ma se lo ti du anom chuanin shia tura poimo chu a department a khanin a zir tu te kha an ma ni area nen ka area so hi a in melem ti hi shia tanga isa jo kan department a sociology pathum kan oma zir tu pakhat chu elderly studies a na thok na sa kan thian pa pakhat le chuanin environmental lampang khoita ke chuanin identity te kalo khoita ma se then kha chuanin digital te anun submit ta ni an proposal a khatiang kha chance an nei vak thin lawa thiam fal an ni ero chuanin hei kan lo la thina ma se hei kha chu hei exceptional khan ni ve nga ya ma se kan area ni kha chuanin hei jo ka tho pui chak Tamil Nadu po ni ro se keima field chunga ni kha chuanin apoi lo ka tho pui chak tiang khan hei thren kha then anon apply more anon apply top 3 na blind in keima institution chu ni lo IIT shim university apokal do ni la a professor om the area of interest kha kan enanga chumi zui deu chuan a che ni lo pon an lo tui ve thei tur khanin ma ni kha va in zor thiam ve kha ngai ka ti na ni so hei ke pon ka lo sha ngai lo wa khatiang zong ka lo thlir ngai lo shim ma tu no je ti tu te kan lo ni ve ta ka khatiang idea te kha kan nei pha MA angte MSc kan tiang chi IIT tu na nasata ka kalpui chu economics ania integrated course te pona kalpui na sa heta te po hianin hei mizo te hetiang lampang tuimi kanom te chonin chance athalu to ka ID Kanpur te Kharagpur te Bombay te Delhi te chonin economics department ama independent hian ding to ni hei alaron omzel don India hianin chawang chonin hemi field te hi hei alaron in hongdon chau ni hian ka shia MSc tuna hetiang te ero national level exam through JM 2 te nanon luta kan nau pang te hi lu dan sang oma hei example han soi le ta ila IIT te hi chu BTech zirnan shet la ni ta masi vai tam tak BTech tling thelo te kha IIT Tech an du ve wang khan MTech a lu alo olzok ta BTech chu khoya emonin bazira MTech kha IIT non zirle ti te om ta kha IIT chhuak ani ti ve theinan khatiang te po kha hei life skills che khatani chu kan lo shet ve mai tan kan belani chu chutia kan lut tur khop chuan chu ani le mizo tan chen sa thai ti ta I kan education hian kan system shim hian tuna kan hmana hian an idu khopem acha thawem ITM du khop na po oma du khop lo na ero ka nga zok ka tia ke ma chuanin achan chu khovel hi a in thlak chaka a in thlak chak to lutuka a zong chuanin kan ti thei lo nga nima sela mizo te hianin nge tu a hianin Indian institution tha hi kan lut lo ani lut chil kan tum lo nge o niang te ka ti thina ma se kan lut lo ani kan lu lo chan chu a foundation tam taka hianin a foundation kan lo nei that tok lo wang ni hian ka sia ke te po vanesia min Tata Institute of Social Science kan lo luta khata ka lo lut khanin tam taka hwai sen na min pe a chan chu classroom a presentation te ka kan tin salu tu ka kan tingat nga ta thiam le thiam lo khan kum nga na vela chuanin kan dang te ka lo nal ve to sap tong te po enge hei keima ani mizo accent lutuk te po khatian mi sia thiam te to han ke ni po kan lo in siam ve a khatiang mai te po kai alo poimo a chu kan syllabus sangjong te pon tin kanin zir tir dan te road learning a kan kal lutuk te ma ni own originality bo thak khopa
no pang zir ti te khatiang te ani lo le hei syllabus ang zong te hei soi tur atama he nga hianin midang namdang ramdang ne na in computer chuanin ke ni point anti dan anin thlak dang lam dan te hi zo ke zir nga in ka hria ani lo chuanin kan literacy hi sangvio ma se atakram taka hianin enge basic kan phalawang ti hi ke zo hlawom ka ti di khop mai hei ani hi tuna han le khabu ti chwale tummeka Cambridge lampangina an publish le tur thonia Cambridge University nan an publish le tur thonia heta po hianin travel scholar le travel studies soikan tumna chungchang ni in kalausia akhang te po khani eron chuak se lo chiar te po chak op khop maya engpo ni se a top lam kan thleng do nanga soivek sen ani lawang ngai nom khop mai hei puro lo apoi heron thlen chau chu heti lai ron cham chung ringot po in MZU lama te po program te an manga khanga te po zirlai thiam tak ten an lo ngai hlut zia te mizo thalai te an lo ngai hlut thiam to zia te an soya lomom em hetiang kan han tuipui te tin kan soi to ang khan hei nationalism chungchang kha tuipui em maya khatia ka tui tam tak kha thalai khan lo om ve boka khang te khan ale khabu te ka engtin ngen lo nei big le te hi ka ti hian zo ka hei ke chu ma hian min pe ka wanga nei mai kha ka ni a an lo nga event khop mai hi lo ni a kan van chang kang to take o ti kharil ruwa chuan lo oma ti chana to bera kan zo du chu hei ama hi khatiang le kha buziak te ani boka hei nam feeling nam mangai na nei na sa em mai MNF pa an ti khop khania ma se MNF chu lo ni mi alawa khang athil zir awanga khatiang ram buai le khatiang ani awanga MNF ti lo thei kha ni lawa chu wangin top na chuan mizo te hi tu te nge kan ni chia le mizo hi mizo te hi enge tunge mizo chu ti akha athiam dan in adu dan min han chang se thain ka sia thil in hial na tur ti chuak tum lam kha kan ni chuang lawa kha ka she cha ka ni ti mai ti ang mo chuan chu mi zo chuan enge isoidu dang I veizong thil pakhat soidu na I nei chuan kha soi na hun kha la om le bok tura ngai la nia tu tinge mizo ti hi in hiala atama ten soidu dan te po atama ma se ke chuanin a politics takin ka soinga political history lo zir kan ni ve mana political history student kania ke chuanin mizo union ina man lo lak na le khambi an lo lak chana ka ke jon tha ka ti ma sangkha chakwa somli paruka memorandum an siama khanin lusei mizo nam peng achi nen khanin anzia ka ta chuanin he Manipur lama mi tam tak nam tam tak chi tam tak om te po antela ma se atopa khan etc ti omani so ta ke na ka ngai to kan keima own interpretation ni ya mizo identity ti a open ended ani a boundary varin do nila a buai thak na tu so wang chuanin a boundary hi soi thiam har soi fi har si nala hi om ve a ma se kan try tu ma sa te khanin hi an lo sha chianga kalom ma khatian han da mai de holu tu alang ma se ke chuanin enge research tar mi ta tang te pon ani chu kha ka lo mu da na ne tin lusei atanga mizo hemi anon thlak thleng chho dan te kha ke achan chin a history khangai nom ka ti a mizo union assembly nei na ten lo pasa tin kan MP ma sa pu a than hliran parliament me wa din puin hei alo soi ni Lusai Hills ti ani lo pon lusei ti hi tribe pakhat soina nia so wang chuanin hei hianin ke ma ni hi min phone khom zo lo ani a exclusive ani ti zong khan lo soya kha mizo kan ni na hi Indian parliament an nem nge ni na hi ke jan a ro pui ka ti le bokatin kan du thlan na nge ya mizo indi kan ni mizo te hi hei ke jan a ro pui ka ti ya voina kan chevela hei nam ming kan ti te hi British in anon pek te ni ta an du thlan na wang reng pon ni lawa ma se ka kan lo chom nong ta zela ke ni mizo te yo chuanin ke ma ni tang nge in hei hi ni kan do ni hei hi kan ni na ni ti ya parliament me kan au chhuwa pui ya kha he mi reng te poi ke chanin hei aro pui ka ti ya tin kan ram hi ka ti thina ke ja hote te hi te kan hai to thina kan ram hi
Mizo Pradesh ni lawa Mizoland Nagaland an tia ke ni kan ram chu Mizoram ti ania kan chong nge ya ram kan nei te hi Mizoram kan ti te ke ahlu ka tilutuk Nagaland so Nagaland an tia Arunachal Pradesh an tia Meghalaya te po Abode of Clouds an tia ma se heram hi chu Mizo te ram ani na Mizoram ani na ko te hi ke so anin an lo van ngai to thui tak em tiang sang ka ngai to thina tu te nge ti lai chun kan in hial top don lawa ni ma se la ke chun hetiang kan ngai to huna ero hi chuanin a lo ti tu te ril ru le an ngai to na kha ke chun aro pui ka ti ya heta hianin let fo hi atrul ni hian ka sia chu ka chan thiam dan che ni ro se a ngai no me ti chuan a top na tur idu tu soi na hun ka pe chenga a khai khom na ni to do na nia nia I du soi tur han tia chuanin soi tur atama ma se la ka soi du chu Mizo te hi pathianin malmin soma northeast a po ti hian hi kan chena to ramte min lo pe a kan van ne ya har sana le boina tam takara he northeast te chu kan shia a kara Mizoram te chu aral muangin an wama apoimo kati achu kan soi seng lawanga khateng lampang te po apoimo kati chu hemi kan ral muan na te hi ke chuanin kan man tang kai thiam mi a tha in ka shia a kan man tang kai kan ti chu hei a tha zonga ziana ngor ni suang lo a entrepreneur zong nge a media zong nge ani lo le enge thil shim kong engkima keima ni hian hi kan man tang kai thiam lo chuanin keima ni tho hian kan la tuar do na ni ti hi ka ngai dan na ni ya chumi tan chuanin anuam lu to ka hei zo fa te Jerusalem hi ani tak mewa aizol te chu anuam lu to ke ni te po kanon kalcha kanon chwa chove thei te aizol kanon thleng te hi chu kan dam phong mai ni dam do ai in aizol ron thlen hi mobile ma tang chuanin anuam zo kan dam ani chu tiang khop nuam kan ti ve ya kan thla te po muang ani ni ma sela khami rengor kha tok lawa kan nam kan ram om zel dan tur ngai to areng chunga chumi thira kan mi ma sa te na lo thirang deuh khanin ke ni thlai te po hianin vision kan future tur tuna tanga kum som nga mizo na mi engtin nge om don mizo society hi engang society ni turin nge kan du ti hi ke zonin kan ngai to tu ni hian ka sia a mizo in lal ban ten lo ti tha a mizo society om dan dur kha engi mo chana chonin suang to anan lo ne ni ani le voini ya ke ni thang ta te in zo ta chu tiang suang to na kan ne yem Mizo society in the next 50 years 100 years engtin nge kanom don ti hi ke zonin hei ngai to tham tlengin ka sia a zeti tu kan ya mingin idea te kan lo thok ve a ka chak thin ka soi fo thin ke po idea engthlange ka thong ka shelo ni ma sela ka chak thin chu mizo te hianin India institution tha a zirlai pon zeti tu pon lu tam te hi ke zon tum mila henga te po hianin enge kan tling theya kan ta ve tu rani vai ta tu le kan thenom state Manipur mi te ho ta tu rengo khani bik lo ke ma ni ta tu poni soda kan wazirenga eng tikni ema chuanin ma nyana ma kan hole ang ni ma sela khata kan experience kan hon don ani heta zirlai lo om te van ne awanga le khosang na te in chen lo chumi wanga lo zir chuak thei tu ten an ma ni thiam na ka an ma ni raman on hon pui don ani khatiang ril ru puwa le kha te boy ke zon kan ziranga in ka sia chu thang thar te mizo thalai tu na zirlai le ron zir chho tu te ne na keima mi mal taka ka cha do he ding institution te poi engang line po ni ro se pharmaceutical po ni ro se science po ni engineering po ni ro se social science po ni ro se institution tha te hianin tam ila avanwam don em ti hi ka ngai to thin chu ka soi the ni ro se ka lo me avan ngai nom em o ani adai zau zok te zir sang zok te an ni boka an kam chhuak ngai nom china puro lo apuya associate professor IIT Roorkee sociology zirtir tu ani a lo mom em ma he chuan oma tu na kan thu soi te po kha ngai nom in ti ka be se ya ngai nom ka ti khop mai ke chan na sale zwalin ani po mizo te tan tan lo la zela ti kha kan soi du ni se la ti chuan ni le kha bu chuak tur te po kha mi te po ron shil she ve le la te ro thei to pin kan lo hela ma te po nei dan te kan lo zonga tiang tu nai chanem ngai na te po chiar tur om te hian a hluwa ti khan iron ti zel tur te po han ngai la nakina
Mizoram tan te po Mizoram tana Mizoram te ming thatu ini mek to ini zel tura han ngai la tin thalai tam jok te po in institution te po ron nor liam dan te po ngai to thani chu te roi po ni se he in huam mani mizo thalai te tan hian ti kha kan lo she thar le don nia tun chu matan chang khati zom khani ro se kan lo me water purifier ti hian stainless steel ten kan hmana wangin re tak tui da pu in pat e ko omve theilawa airtight ani wangin atui e thiang hin bik mineral booster samana wangin magnesium le calcium o omtela atui bik le 8 liter storage ani wangin kren omlawa po tui man tu an khol hnem ani machine cleaning technology an man tela wangin kuta manual ati fai ngai belawa an manin identify thei ani heng kan bung ra te hi EMI mangin ol sam takin apung om lovin ila theini chuchang dutan number kan on tar la na ti hian zofia the rin kan ni Estonia wan hi Japanami nge scientist walina an siam chwa ania tunami hi marine collagen peptide ania vitamin C vitamin E biotin copper le zinc manga siam ania collagen chatna te chu kan che cheu to ome cho e khamdar kar khat nuwa scoop khat tuisi ka intur ania kan e changa kar khatna alang ngal ani tunami hi everyday one ania he calcium ang maya soi thei ania taksata na supplement chatin reng omkhom na ani bok hi brain one ania anxiety nei tante alzheimer nei tante AT ania stress na satlai phei chuan nge tura cha ani hi lungs fuel ania chuablam chalo thoha nei de tana damdoi chatak ani tin heng mai ba ka hian damdoi chi shang Estonia wana hianin leithein a oma leidu kan omani chuan D3 business enterprise ramhlun norta te engtiklai po in kalchia na zofia thereng ani e in chung moina ti fam kim turin furniture poi mo nei ilo ngai to ve to ngayem chumi ti puitling tur chuan ever home kan lo lo che bungro kan nei jinga sofa design chi shang kan nei a royal sofa modern sofa semi sofa L shape te po kan kolboke sofa mai ni lo center table console table dining table e furniture dang te po kan kolboke kan bungro te hi changchep man chi te uimul bed lo pet friendly bal bet lo le T5 all samte kan kolvek bokani kan bungra te hi a designer variety in a quality cha ema tin warranty nei nge kan lak china hi min dor tu 10 billion ngam na ber po ani amana ilo lunga nge kan bungra te hi full payment kher ngai lewin installment kan pe thei veka district shanga i boy ngai lewin kanon thon thei vek chenia kumsani somni paruk chunga min dor tu te tan liao athona foreign trip kal theina offer kan wat sei meka Vivane jinga lotel turin du sakna kan han me ka cheo Hey
Voice message from Thiang Hima. ru po đi là thầy là wa cái ru hạ tệ mấy nè cái dạng cái chỗ bụi này hàng gần cho sủa là con đông gặp mong đốc xí đâu cái ru hạ được đi mình về lại mình còn bị hết rồi Ka QR code thì thay là ít chuyện ba thiên hi mà khá thuần rồi nàng phone scan làm chứ tun lai chang thar te chuan kan hri sel na kan dam na kan him na kan mo phur na kan hria nupui nei ma chu 6 man lo a him ber pasal nei ma 6 man lo hi a him ber i thei lo ni chuan mo phur na hria ma langam lo ni je ro le i phone ni pai reng angin condom pai ve reng la HIV la ka lo hi mang che